Wengane zakwethu-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Uqala ungena kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu. Wey'ngane zakwethu kulezi iy'thombe-ke ey'mbili abantu abaningi bayakhuluma ngazo-ke ey'nkundleni zokuxhumana zika-Thabo Bester-ke bathi cha, wey'ngane zakwethu akusiye kumuntu oyedwa lo wey'ngane zakwethu abantu-ke bayakhuluma kuma-social media. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke engathi kusekuningi oku-wrong la eMzansi akuseyena noma-ke akuseyena futhi wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke these are two different people. Abanye bathi uyena, abanye bathi-ke akusiye wey'ngane zakwethu. Cha, kuthanda ukuthi-ke kushube kakhulu. Nangomunye uthi-ke the power of iPhone, fake your surname, why always think there is something left behind the scene. Wey'ngane nangomunye uthi abafani-ke labantu lo ka-right-ke my friend lento-ke ifana-ke ncamashimi nekazandile mafe-ke owasukela kwathiwa kushise isikhungo thizeni. Ngiyazibuza-ke namanje ukuthi engabe babhizi ngani labo galakashaya njengoba-ke amehlo nezindlebe zesizwe sonkana-ke basikanise-ke ngalolu daba. Ngiyakutshela-ke noma-ke liyophelela emoyeni nalolu daba, kodwa-ke amasi noma-ke amantshontsho emsamo obe sedliwe-ke imbenge yoba-ke somile. Ingakho-ke abahlakaniphileyo noma-ke abahlakaniphile bayaye bethi-ke don't follow whatever-ke the mass media is giving to you. Wey'ngane zakwethu mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabangani-ke ngalolu daba kaThabo Bester-ke wey'ngane zakwethu.